Anha li ber standa Sitavê ne. Sitav jî beşdarî fuara pirtûkan a Stenbolê bûye. Edîtor û xwediyê Sitavê û nivîskar Qahir Bateyî anha du deqeyan de wê ji bo me qala xwe, qala weşanxaneya xwe bike û em ê îro sê deqeyên xwe teslîmê mamoste Qahir Bateyî bikin, kerem bikin. براستی او فوارن به رنگی جبو خندوانان و جبو نویسکاران گلکی گرینگن چاوا یعنی وکی پرکی ادنابرا خندوان و نویسکاران ده به مناسبت آوان پیشانگه هان خندکار به حسانی دیگهیش نویسکاران نازدکه برهمین وان دستینه هر وها نویسکار جی دیگهیش خندوان خو رخنه خندوان خو دیگرن دوان واران ده لدارخستنا پیشنگه هم به رنگی گلکی باشه او پیشنگه نتنه جبو فروتنا کتابا جبو از بجم عالیه آبوریه وشانخانه یعنی هر وها جبو کو کردی کردواری کردولوژی بگیجه بردست خوندوانان بگیجه درن وها قربالخ ام بجم بطایبتی وکی استانبول درکی وکی استانبول نه کسین کرد بتنه کسین خودی ملت دنجی کسین بیانیجی لبه در کردی دبینن برهمین کردی برهمین کردواری لسر کردان هاتن نویساندن دبینن بالاوان دکشینه دوان واران ده از بجم لدارخستنا پیشانگه هم به رنگی گلکی گرینگه جبو کردی ام به رنگی لیدنیرن. بله. her sal hun Türkiye nu derdixin îsal ve çikirin çend heb derxistin. Bele. Karî hinekî servan bêjî. îsal me gelekî berhemin Kurdî û yê Tirkî tabi Tirkî jî me derxistin. Wek tê zanî berhemên me ekseriyet bi Kurdî ne. Tirkî jî di nav wan de hene. Giranî berhemên lêkolînê îsal me derxistin û roman dikarim bêjim. Roman bi giştiyên Tirkî وکی نویسکار علی اوروش برهمین وی ما 21 برهمین وی چاپ کردن او براستی وکی کلیات که گلکی مزن بو برهمین علی گلکی گرینگن برهمین لسر اراده یا کردان لسر او تشتن کو بسری کردان هاتنه نویساندن از بیشم ظلما کو لسر کردان هاتیه کرین یان وان 40 سالین داویه گرانی هاتیه نویساندن و تبی و گلکی برهمین دنجین کردی و کردولوژی ما چاپ کردن ایسال. ام حتی داویا حتیا بی حتی روزا یک شمیل بدرینه. ام بانگ کردن استانبولی دکن، خوندوانین خود دکن، دوست ناسان دکن. بلا بین و دری ام چهار وشان خانه کردی بدرینه. بلا بین لکردی و کردایتیه و لزمان کردی و چاند و ادبیات کردی خودی درکون و پشگیری آمده بکن. جنها و سپاس بو هر کسی که تیوه داری پشکری آمده کرد.